Fl-ewwel dera tiegħu fil-pubbliku wara diversi ġranet barra minn pajjiżna, Joseph Muscat għal darb'oħra ħarab milli jwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti. Mistoqsi mit-Times of Malta dwar minħallas għas-safra tiegħu f'Dubai, Muscat wieġeb li dan mhu affari ta' ħadd. Bil-Prim Ministru jidher viżibbilment skomdu li sab li l-midja tistennieh barra Kastilja. Dr. Muscat, can you tell us who paid for your flights to Dubai? It's none of your business, it's my personal private funds and naħseb ħajar distaqsi għand miqet il-arloġġi għax ilkom biex tistaqsu. So did you pay for the flights? Ilkom tistaqsu, ilkom ma tistaqsu. Why aren't you answering? Għand min qegħdin l-arloġġi l-oħra isma' minni tistaqsu fuq hekk. Għalkemm kien pressat diversi drabi biex iwieġeb, Muscat baqa' jirrifjuta li jgħid minħallas għal din is-safra. Safra li swit aktar minn 15,000 euro. Joseph Muscat qatta mill-inqas 15 mis-70 siegħa fis-suppost btala tal-familja f'Dubai ftitjiriet u ħin ta' stennija fl-ajruporti. Għal din il-btala, il-Prim Ministru u l-familja tiegħu vjaġġaw 4,000 kilometru lejn Dubai biex qattaw biss 55 siegħa f'dan il-pajjiż. Iż-żjara tiegħu f'Dubai kienet waħda li qajmet diversi mistoqsijiet u ħafna għadhom jistaqsu x'kien eżatt il-mottiv ta' din is-safra.